Wasinjira karuru k'eminyeto kwetorora ihanga Masekanye Sije yarabura abantu abakuru kurekeraho kwetasya umubururu rw'eminyeto kabaretera baronda bebembezi bebishobobo ahabwa sente hamwe n'itema. Nyowe nitekateka ekizibo kishangire munongo mukaruraka abantu batari ba youth nibagezaho munonga kureba ngo ba influencing ba youth batera ba candidate babo nyunanisha bihanga ryona bampurikize ba stakeholders n'abandi abantu bona eminyeto bagumene bagireka eyekore decision yayo nkayo omuntu barukwenda okurigiro kuba bareba konka batakaba forcinga abo kuba twosirentureba bebembezi ba stakeholders obagizire ngo eminyeto baterere kandi bakiko parliament bakabura kubejuka abo kuba tubaramanyire mu gasho gwa ba youth. Ogu yayongera yasima koti ya Hoima ahabo kugendera hamazima n'uburinganiza bari kugendera ahabujurizi obwahirweyo. Shanga ballot papers ezitwabere tuteyire mu box ziri nyingi kukire twabere tuteyiremu twashanga ezimwe ziri kumisinga mu zitarumu twashanga serial numbers ezabe ziri ya box zitari ezbatereteyire mu koti ecyareteyire omuramuzi yasharamu ari kugira ngo takuza kwikiriza garaka mu kubaro bururu abo kuba ebox bakabaji kwatsireho. Kanyesije yahamya kutekaho enkora erukwija kuyamba eminyeto yona okwetorora ihanga kubasa kuganyurwa mu projects za government. Shubize eminyeto uniza kukora neimwe kurebeka ngo twakora neminyeto twagito mu government programs twagiyambaho accessing ezo programs kandi kindi twabayambaho okureba ngo bine bizubu ebari kutunga no byakwa not about only government programs bine bizubinje bakutunga turebe ngo twabayamba. Akaruru kakaterwa ebiro mukaga byo kwa kabiri obwe abekitongore cha Electoral Commission barangirwa Masekanye Sije owasinjire no bururu 2016 kandi akakuratwa Diana Kampe ayehire yo bururu 198 hamwe n'abandi beitu na bwanyima Kampe 2013 byo kwa kabiri yirukira umukote arukwetombeitera obuhanguzi bwa Honorable Masekanye Sije akwenda akaruru kagarukwe mu kubarwa beitu na bwanyima koti yayongera yahamya Masekanye Sije bwanyima yokushanga ngo obururu obu ahibwa beire bubikirwe heine ebyahindukiremo umuringo ndwogumwe owabera isimbireho ahantebe yo bunyishengero ahabwa buyanja county Kibale district Dr. Paulo Charimpa ya kanisa ebirugambwa abantu ngo minister w'ebyesente Matia Kaseija akamuhomurimo gwa deputy executive director wa Uganda Investment Authority nekwe amwimukire ahabwentebejo eyo bunyishengero eki arikugira ngo ebyo nebishuba omwaka gwe2022 ngesi mu mukaruka NRM a primaries ngo mukitebe era akaru wako bakansinga kandi bansinge President Museveni yagamba nkekitebe reka tulinde obusinge niko tufunde candidate umarabemu ano opposite nifo tuleme kusise sente no bwire no kuleta entaro omba hagize baitu kandi tuli bakitebe kimo hati ngikora muno kandi nkikora amakuru gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West.